Vama ima uopće ovo smisla. Mislim, meni neke stvari fakat nemaju smisla, ne? Tako da sam odlučio da ću uz ove obične to mi daje videe krenut sa jednom rubrikom nema smisla. Jednostavno, mislim da ima dosta stvari oko nas koje fakat nemaju smisla i mislim da uz malo truda i energije se te stvari mogu postati smislene, imati neke logike i mislim da to ne bi bilo loše spomenuti neke stvari. Naravno i vi ako imate neke stvari koje vam onak idu na živce i stvarno vidite da nema smisla, da neko radi budalu iz vas, da neko mulja, da laže u medijima i slično. Mislim da i to mi isto treba dati pažnje, to možda nije pozitivna energija, ali mislim da i je čak jer te stvari koje nemaju smisla se u stvari koje imaju smisla mogu lako promijeniti, znači nema fakat smisla, ne, mislim, tako da eto, probat ću sad češće onda u biti izbacivati videe, čak možda da bude jedan standardni to mi daje video tjedno i jedan nema smisla video, pa da vidim kako bi to moglo ići, naravno i vi isto ako imate neke predloge samo rokajte i da jednostavno ljudima kažemo biti svoje mišljenje, ne, da vidimo da neke stvari nemaju smisla, da dam ja i vi isto nekakve ideje se to poboljša, jer stvarno nema smisla, ne, mislim kajmo sad sjedili, šutili i nemo ništa radili da to promijenimo, ne, mislim. Treba jednostavno pokrenuti guzice, reći, naravno korak po korak, i reći stvari koje nemaju smisla i promijeniti to, ne, nema fucking smisla, ne. Eto, to bi bilo to, mali uvod zašto bi uopće krenuo s tak nečim, jednostavno da izbacim iz glave te neke stvari koje jednostavno vidim da fakat nemaju smisla, ne. Eto, to bi bilo to, uživajte, kao uvijek, ako imate bilo kakve predloge, teme ili neke koje vas zanima, primjere koji su fakat super, nekakve priče, ako imate neke fora friendove koji se bave s nečim, da mislite da bi to trebalo podijeliti, samo javljate, rokite, ako treba dođem i posnimim. Jer to mi je i cilj svojim, ne, da jednostavno imamo nekakav sadržaj koji je koristan, koji je gledljiv i jednostavno treba stvari malo mijenjati. Možda neće ovo gledat milijoni ljudi, ali ako jedan čovjek pogleda i neke pametne čuje i tak nešto, super. Da imamo što manje nema smisla stvari, a da imamo što više to mi daje stvari, ne. To je u biti ultimativni cilj. Tako da uživajte, to i pa se čujemo.